akono tim edien do no edien do edin ye so ohin a wontie futu ogya ne nan e obetom nti se ohin ti krom na se wo ye no afo na se wo se me do me hin no nti me do no me do me hin me nkan ni mo se mo da ko be gya ne nan oni pam ama kro ni nam ni maguase odo owusu bempa ekosi efirisu kosi fom kra na e wo se wo hu se ade a wo ye no e very big mistake, very very big mistake. Enti kanon be say me here be video too ono ane ba a ono mu na eso me won live ha of frame me kekere me say minia o video na obaye ne de why ade papa na papa ti video no na o ti dem mpo no kan say ade abo yi kan no kre papa na jetum but mo social media no ana mu ku ayi mama say o zu mpa masaka kan ma kwa say MPP ne bone but ona hu say MPP nya ne bone biara emrachi wo Ghana government ne bet mai bibia ne say de muntie for de ye apart from say be jelu na government bet mai yi wa free ono police che wa wona wo say wo Akufo-Addo no Akufo-Addo for so bomra so I am telling you say Akufo-Addo ekotwituo tie ne ye say Akufo-Addo kwa grada fie ho na wo kretuo na wo twiko dina grada so obeku no na grada afre police ye be chi Akufo-Addo e na ko prison wo tie mi tie ne ye se president Akufo-Addo twituo e ko dina grada fie nanim ho o afa say Kennedy Japan twituo e di ko dina grada fie nanim so omra no ne nko a ye be chi Kennedy Japan na ko tum omro mra so MPP ntimi nya ho hwe se muni mo a enka ministers ni MPs no mu di sika no senka NDC for ni po 5 na zo ejeli wo no enka Mahama ntimi ngo san am ye nyuom emre di wadiw mum ya so munyen na mum mfocus of 2022 na ye bebre mu no ni ntimi to Akufo-Addo nyuma pa na o ye no na mum mfocus say papa wusu bemba me see opa won they say they were so clear say okwa NDC yati ase ko NDC se Akufo-Addo be ya de papa MPP party be ya de papa na se ye be ko opposition me pese esen say ye be ye no mo fun na ye be ye ho se ye se kataso mu aso na party na tena na di nsim hunu se ye tena so 40 years na se nkwasa asem nko na ya eno ye papa MPP tena so 8 years no na nyuma papa ombaye no etimi brati o man Ghana eye more achievement a ebe so man ni since better so 16 years 24 years 40 years na nkwasa asem nko na ye di o man no emfa so be na wo so emfa so be na wo so anaze ekunya na wo tra so asese wo ti so se wo na wuru Ghana no eno kwa na efe wo yesa na wonya bagemba se wo dwin empuntu ho a e wo se wo dwin se empuntu duma hia number 1 esen se ye bekata no maso mumu no maso empuntu duma no abawom aya no hia se ban ne be yesa ade no hwenma akwan papa yiye hwenma wo biebie hwe ya ma wo su bempa ne dampara bekata bibia so ade 31st night ba ko pen komo sha beso o shinti dampa na ka se shenkom be hunu nipa shenkom be edi owu abeto obi so wo dia na se shenkom a eho tie ana shenkom no se yampa se nyame ne kasa kire wa me se enka hunim wo se Akufo-Addo be wa ka police for some be chiwa ye do ko du court ho no wo se obofo Gabriel Elisha wona ka kire me se me nkan wu wona be ka kire me na o me dem wo se Akufo-Addo be wu no na kan e wana Gabriel aba me obofo pani Gabriel me na me ka kire osu be mpa se Akufo-Addo be wu enti munya no ne ya jedi na fe na etu di wachi se papa ya ben went me ango se wonko ma fe de kutie na mo boy me say Akufo-Addo after 8 years we na okop MPP ko position I don't care na me ye proud say the ko mapani ko fo kan say me wu nempo am ye hero say MPP ko opposition 2024 kwa na MPP ye hero I am telling you MPP abaye no there is no president no government according to Abakosemu Ghana Abakosemu what may be done no president and Ghana Abakosemu what you be done
because because tell na nado eba power na amanfo nim se obetimi aye sa no ma wi me ade ba ko ye ya ebro madwene menti aso so free education Rwanda president ya wa achieve the whole Ghana say kra no ebedi abosome miensa se ontiase how watimi aye sa adwuma na wa make atimi stay into obaginim de Africana akọ ya to say no ma wi na atwene he rainway say oye hwe mama wusu be mpasem wi ana aye yegu akufado ho fi yegu no ho fi ana akufado na dampale wusu be mpaye prophet ko na yabre ko na nado me say MPP party no egu ekọ opposition this year pekrampo if you go say petition say ye omumfiri so a me see MPP party no a hero said you want panic for be 8 years e ko ya aka ne legacy aka enne na egusu boni din say kufo no MPP ko opposition Ghana for besa afa na nado say aduma obeye ne BC da e bebo ndi papa eno ye papa eno ye achievement more than say who din se muhunu a we party member ntino ni asoso so nti say ye jane saa say onye saa wachina me da ase na adwuma no kure because ye jai owusu member case ye jane saa thank you Lydia ye jane saa ana wachina MPB nso hwe sosu ko ye demonstration wo din kwasasem hwe kotuma o twana ho dwane kwatete na ya sama order o ye MPU o ye man kede MP ko din kwasasem ye chi no o ye be chiw o ye man o man na wo se ndi wo se ja o wuzu bempa e wo de wo koye no ho a wa china se MP bi nso twituo e ko dina obi kwa no ko ye sa de wi a ye be gina china na mumi nya hypocrisy mumi nya atwum na ye no na mumi so utimi do obi ya ye nkanasam o do obi so probi asem a di nipa ne ye nya kura na wansem penasem na nado so mo be ka ya political zone so ametimba e be ka se metimbe ka se wa ye mistake bi wa ha e fa ne law making si ho etan nim se dan pale ba on shemra na mra mu ye dina e betima mo Ghana ye timi achieve ni de me ka se wantimi shemra na mra mu anya dia me se me wo scan ma me achi man kan political zone se me me achi akufo de me achi ato because wa failure e wo mra na hye nkwa ho na me nka me dona na do se wa wotie me but o me hu se de e ko ne e tichima no me be kan se me chin ne yi aka me boka ama police achi no because who you mistake ya yen wachire no and ye be hu ne aka kire so de we a we ne nye ba se wo ye mistake enu ti na wo se me enye be ga defo yen ye be hu enka enti wo tie kire na de nipa na ye ne nya enka se me dono ama me do papa wuzu bempa enne me ye me papa ntino yen ka na asem ade nti na MPP for ye ne sa MPP omunye bibie ntia wuzu bempa ana ye MPP bone